ይቅናሽ እንጂ አንቺን ደግሞ አይቀርም እንገናኛለን። ሸመረን ከኛ ሆታሚ ዛሬ ትፈልጋላችሁ? አረ እኔ በርባደም ተንድጎት ሆታ ሸመረን ቆፈ ሆታ ሆታ አከይሲን ገማ ኡስታዙ ታቲ ቢኸና ኸና ይንፊኒ ዋንተ ከተከይሲን ትምና وعليكم سلام أودرون سلام تادي بسيا أني هوا دوغرو سلا ديبسون كبوتري نشوت ديكا دك موانجت لانجت زمد أزماد بنورن ናፍቆት ነውና የተራብነው ፍቅር አራንተና ወኒዳን ጎርሰ ሸመረን ከኛ ፊ ዋንተ ከተከይማ ሸመረን ከኛ ሆኒ ረኮ ኢሳኒ ኦዶ ሂኒ ከነ ሼኮቲ ዳቪ ከና ፋብራ ወገደከን ሂመተን ጀቹ ማሊብ ጀናን ኸይሪያ በገነገ አንዱ ፍቴን ሲንጃ ቀሽቲቲያ hoggoga yero odo asi oromo ndu ujirtuti isa rakko isani sani matan dhugaadha haga gabdan garu isinis waan isin firayne jira shamaran keenya toni maali irra gudda shamaran keenya kan ustaazu tarratti jaarsi khiyya kana nagode jaarsi khiyya kaste ette himatu isinuma so arantana فتفتا يمبال نجار على فتفتا مالي في إيرتي تكا إيرتي مالي في شبكة برودك بولا مالي في ونيتها دلا بروتي وجرفها وان جاما واسديت رادو بنا يجورا واسديت تشمرتين خيست إفلالتو شمرتين خيست إفلالو دا قبدي مالف ركو إسين قبدو يوخانا زافاين قبدو تها يوخاك عمني إسي أهون قدته فا إني هون إيسي ديمو فاتو جرا ديرتي تيني تكتك تيسيني نمني فادا جرا سيدي قالي ديرتي تيني تيسيني نمني فادا جرا وبليتي تيجي فردت تيدي ناو جرا فوين دن ديسوتي ننقم مجيستوتي كاما خيخانا تكيسي خسينجي أسيتي منجر sigare ati kasitti guddatte furdoo taate abbaa duulaa fakkaannaan akkanuma silaaleetuma si dhiisee si biraa kute jechuudha silaaleetuma si dhiisee si biraa kute ala bula jechuudha biraatti waliin sigare maaliif yoo inni hogga inni alarraa dhufe habiibii khiyyaa jaarsa khiyyaa qashtii khiyyaa yettee huccuudhaa fi kana kootaa fi kana yoo jaakkataa fi kana irraa hin baasne yoo dadhabeetiin jira मैं बिशान सन्ना खाने होगा आज चीज़ ते होगा ये चाने ओल्ते इसा आलात दुफे हाय तियान नुमा तो अजायब कब दियो जे सिदी से सिबरा होता ये चूड़ा so wan खाना राज़ हुई ना शमरन खेंया होता लेमन ज़ारे मगरफ़ आलबिश ओबलेती ती यगोत सीगले रक्को ते इसने टीमना मालिफ गरा खेसन गुरगुद्दा खाना वलीन बोर्चे ते इसन गुरगुद्दो तना वलीन तनखा था तनीती उनो टिकटॉक खेसा उसेन तनी बड़ा سيقالي تنخا داتنيتي قاما خيسان قاما نم خداني خدشاني ورابيسي خدان سنياتي سنفني خناني تيك توك خيسا دابتان خيسا تو غاشا مرن نانو كنا هنجاو عرق قلبي سننجابسو سيقالي أنسلا جو رايسين ديبو arrammo generally waan sila isin akka shamaratitti ustaaza bira dhaytani dhiiratana qalbii cabsitaniif ara likkilikkiidhaan isinitti himuudha dhufe maaliif hoggaa wanni isin gootan isin himu amaara kana hin tuffatina maaliif jennaan namni nama diina ofii tokko hin tuffatu wayirraa barbarata taa'eeti waan inni godhu kun laalate jechuudha maaliif amaari arraantana
waan akkana rakkoolee xixiqqishoo kana tan hunda fixaniiti Oromoo ajjeesuudhaatti jiran. Asini galaani keenya kuni odoo Oromoon asii du'u jiruuti habibti qashtiiti yeesiin jaabar. Yeroo Oromoon asii du'u jiru hanga duuti mana isaa seentu hanga duuti mana isaanii san ol dhodhoytu habibtiiti yaasiin jaa. Arratiyyaan tiyya takka eessa kuttee siin jaa odoo asii Oromoon du'uudha jirtu. Odoo asii Oromoon du'u jirtuuti Kaayiroo tana keessaa daansiin akka ajaa'ibaa deemti. Aruuza ajaa'ibaatiitu deema jechuudha Kaayiroo tana keessaa. Odoo Oromoon du'u jirtuuti Saawudii Arabiyaa tana keessaa daansiin akka ajaa'ibaa deemti. Odoo Oromoon asii du'u jirtuuti Oromoon sirba afaan Amaaraatiin daansii irra kaayetti. Odoo Oromoon asii du'u jirtuuti Oromoon sirba afaan birootiin wal fuuti jechuudha. Isiisan itti dhiistee. Amma okay umaatii miti. Silaa wanni waan Itoophiyaati afaan Itoophiyaa tarai tokko silaa namni aadaa isaatis guddifatee garteemi iftahee silaa deemi hedduu gaariidhaan jaa. Wanni kana hunni jira biyya faranjii tana keessatti ni jira. Hedduu nama keenya nama Oromoo faadhaatiitu waan kana qaba. Maaliif jennaan namni keenya Oromoodhaa kun hundugaadha beekaan zaayiriin isinitti hima. Maaliif jennaan waan hin arkerraa isinitti hima obboleeyyan kiyya. Biyya faranjii tana keessa keessattummaa Awurooppaa tana keessa biyyumaan hin jiru tana keessa namni Oromoodhaa 2 fi 3 yoo afaan Oromoodhaa waliin haasawaa odoo deemu jiranii akka tasaa yoo namni Amaaraa tokkotti as dhufe bas rifaatuu takka gartaniimi. Rifaatuu waan sila afaan Oromoo san dhiisanii gama afaan biraatitti jijjiirachuu takkaatitu jira. Hedduu waan akkasiisaniin nama keenyarraa argaan. Hedduu waan akkasiisa waan narkuuf natti ulfaata bas namni keenya kun ilaayoo makkanatti ibsodaatee deema. Wallaahi Tigreedhaa afaan isiitiin haasawaa deemti. Somaaleedhaa afaan isiitiin haasawaa deemti. Garuu keenya kun hirifata bas rifjee bas iftuffachuu takka gartaniimi waan akkasiisan qaba. Shamarran teenyaas kanuma afaan Amaaraa kanan beene afaan Amaaraa haasoo habeeti. Amma takka irra guddaan warreen silaa biyya Arabaa kanatti afaan Arabaa hin beene gartaniimi tamadaami hojii afaan Arabaa walii galuun isiitu waggaa meeqarraa fudhatu. Tahangumaan afaan Arabaa baradhu intala na godhadhu raatibni ana raafuu jettuutu akka tasaa yoo carraan isii as fide afaan Arabaa san faranjiidhaa waliin haasawiti. Sigale faranjiidhaa waliin haasawiti jechuudha. Sigale konkaatuu jaa. Dhagee obboleessa kiyya sittiin himaan tokkoffaan isin faadhaati dhagee konkaa jechaan waliiniiti uummata dhamaa. Isin arraba malee waa takka illee beedanii suuta jaa. Anzaayidiin namatti hima. Sigale konkaa jechaan waliin uummata dhamaa. Ammoo maaltu jira? Tan biyyatti afaan Oromoodhaa san hin beene afaan Arabaa san hin beene as hogga dhufti afaan Arabaa dubbatti. Sigale waan akkanaa jira jechuudha. Amma hoggaa waan akkanaa kana dubbadhu hiikaddan amma kan akkanaa jiru kun minaalbaati isin faan warra Oromummaa haadu faaraa tokko. Garuu arrabatti takka faadha. Dhugaa hogga jiru hogga isinitti wanni hin jeena hin haadina. Stupid. Dhugaa jirtu isinitti himne jechuudha. Sigale arraban dheeratin arraban sirraa muraati. Arraban dheeratin okay. Sanuu laal wanni inni qabu laa Toofiq Muhammad jaa. Profaayilli isaa maashaallah itti nafni. Bar ummatuma akkanaa kanaa guutee bara. Wallahi ummatuma akkanaa kanaa guute ummata naalata. Ummata akkanaa kanaa guute ummata iftahee deemuu danda'e. Allugaadhaan isinitti hima. Awurooppaa tana keessatti Oromoon iftaatee deemuu hin beektuu ni sodaatti. Oromoo ta'ee afaan Oromootiin haasawaa karaarra deemuu hin jiru bara. Sagalee isaa waliin kaasu bara Oromoon. Hin jiru. Ni sodaata namni keenya ni sodaata. Nama kana sodaata. Tigreefaa sodaata. Walii qaanfataa bara. Afaanuma isaa jidduu. So ummata akkanaati. Ummata akkanaa kana akkam goonaadha gaa. Akkam goonaadha. Gartanii? So kanaaf
waan jira dhugaa jirtu dubbanna maaliif dhaabbadha yoo minaalbaat intala tanaatiitu waan ajaa'ibaa dubbatte rakkoo dhiirti maaliif nu dhiistee deemtii waa 8 irraa dubbatte waa 8 kana afaan amaaraatiin dubbatte gama afaan oromootiin isinii hiika maaliif ijoolleen teenya irra guddaan warreen afaan amaaraa kan hin beekne faadhaa jira daansii ittiin godhuudhaaf kana malee warreen afaan amaaraa kan hin beekne jira kanaaf yooniin afaan amaaraa kan isinii hiike hoo shamarran teenya takka takkaas fiidanii ustaazota rakkisoo odoon taane rakkoon nuti qabnu maali jaati cheekappiif godhaa qaama keessan kana sigale maaliif gaanamni keenya kun irra guddaa hatta namnummaan Afrikaa guututti hanga dhukkubsatu mana hakimaa dhaqee cheekap waan jaamaati jira cheekap saniif hin godhu sigale hanga dhukkubsattee daaraa taatuun eegin dhaqiitii mana hakimaa san dhaqiitii cheekappiif godhu sigale akkas jechuudha si dhukkubsatee daaraa ta'e mana hakimaa yoo dhaqxee rakkoo jechuudha keessattuu faranjiin faan baallama sii qabdee eega ati fayyite booda siyaamti akka biyya teenyaatii miti dubbiin akka biyya teenyaati eega ati fayyite booda siyaamti yookaan siistama ittiin daftee achi dhaquu beektu yoo qabaatte malee isinii gale kana jechuudha asirratti shamarran keenya akkuma ani isiniin jee yeroo Oromoon biyya keessaa du'aa jirtu isin rakkoo jaarsa keessanii sheekh assalaamu alaykum wa alaykum salaam sheekh gaafii takkaan qabaatii waa'ee jaarsa kiyya kanaafi kana jettee timti sheekh waan ta'eef shamara waan ta'eef ni kabaja dhiiroo silaa ta'e likkidhatti mashayni shamara waan ta'eef ulfeeffateeti isii tana fitti as dhiyeessa maaliif qalbii isii tana hin cabsu jechuudha shamarri takka silaataan irraa babbarachuu qabdiimi teenyatuun duudaadha biddeena waan nyaattuuf sammuun isiituun hin dalaytu dhalaa teenya sigale obbalii qaama kee taankii kana garteemi amma tiiktookii fi balaaqalaa tana keessa shamarran xayyaarri tokko fuudhee karaa Itoophiyaa deemuun hin dandeenye faadaa jira innaawaa guddina isiitira innaawaa guddina isiitira laal ta morma kan akkanatti sossoosuu hin dandeenye jira hattan tan harka kan akkanatti ol kaastee rifeensasii kana ifooquu hin dandeenye jira amma shamarri takka ta rifeensi isii kun irratti raastaa ta'ee jira raastaa innaawaa furdachuudha jechuudha furdachuudha harki isii kun furdina bira buutee furdina bira buutee harkuma isii kana ol kaasuudhaafu nama ka isii beesisuu jira jechuudha isummaanu kaddaamaa kaayachuudha isii beesisa guddinaa iteetti bara dhaabbadhu barsiistuu intala maarreedha intalaarra dhaabbadhu eessa deemta sii galee amma odoo ilmaatuu tan namni qabee gaa akkana gatteessisee tana mafaaf itti yaamtee namni irraa filee dhiquu faadhaa jira jechuudha. Innaa harki isii kun qaamni isii guddinni gaa xayyaarri isii biyyatti galchuu hin danda'u. Taarabni nu bas shurxaanu khalliqinti numa jaaniin beete lamaan tanaqqisi jismik jaaniin bar. Ilmaan yanqus jismik khalliqinti fi mahallik numa jaaniin. ما عندنا الطائرة ما جاني بر سيغليرة هنقصتك ألا أكزيتي جرا ما تيك توك يسر لا برقول قدنا وانزين فكاد ميلا الخازون كامني ما إسي خنا كنا غرقل تونو هدورا كوريتون هرك إسي قدني هرك ما إسي خنا الخازته فولا ديكا تون دنديسو إنو ما توري فيسا في خنا فلاتون شيوغا شمران كقلو تاتي مالي تكسي قدون سون يندنديسو رفينسي إسي إرتراز تاتي جرسان بومبارلي ورا سربا بازو سان قرتيمي سان إرتي جرا شمران نكسيسو إسان وكنا أغناتي تو جارسا غيا ننقم مجيسو جارسا غيا أكنا دوبك آما خي قدا خنا نبلي أتو إفيفو إفين أي دوتي
dhiirti tun irra guddaan dhiirti teenya Oromoodha akka dhiira naannoo biraatii miti. Sigale dhiirti Oromoodha akkam takka takkaatiitu obboliigaa akkanatti waliin deemuu dandeenyuuti. Sigaleemi akkana waliin deemuu dandeenyuuti. Qaama kee kanatti siitaa taanaan firaa xiqqeessi. Siita huu dida obboleettiitiyya. Sigaleemi wanni isin jaa laal si jaartiidha obboleettiitiyya gaa akkanatti waliin deemuu dandeenyuuti. Qaama kee kana xiqqeessi oggasiin jee si tufee jira mamma dheerti. Eesuma jaartiidha obboleettiitiyya akkana waliin deemuu dandeenyuuti. Qaama kee kana gaa firaa xiqqeessi oggasiin jee ati tufamtee beeki gaanni duroota biroo laallatee jira haala kanaati. Ittillee aaruun qabdu jechuudha. Sigale deebii obboleettii si godhannaan deebii obboleettii si godhannaan saahiba birooti gargaartuu biroo sirratti fiduudhaa deema. Kanaaf qaxxitaa ustaaza bilbiltee rakkoo isaa himuudhaa miti. Ati ifiifuu rakkoodha qabdu obbolii mataan kee. Qaama kee guddaa kanaa wajjin hogga TikTok keessa seentu. Ati bocolaa tana sana bocola. Ati dhukkoo ijuutan TikTok keessa akkana itti sanu. Hanga wayyaa wanni sirba gaaromsaa tokko irratti shamarraniin ani arkaa jiru. Shamarran maqaqalloodhaan arkaa jira. Ila ammaan tana gurguddoon akkasii sun as hin baane. Gurguddoon akkasii sun as hin baane alhamdulillah jeetiin jira chadatti. Wanni hin arkaa jiru hundinuu qaqalluma. Gurguddoodhaan eeguudhatti jira. Gurguddoodhaan eeguu jira. Sigale kanaaf shamarra teenya if eegi laal teessee an dadhabeetiin jira hogganni siyaame faa garteemi dadhabbiidhaattu natti jira akkan hoggeette akkasii duuba aktiivii naaf hin taane wanni silaaluudhaaf mana keessa wanni si barse mana keessa si kaayachuudhaaf silaaluudhaaf miti kanii si fidee jeeti si dhiisee tabiraa yala kuta jechuudha. Aaruun qabdu gaarii. Si galee yoo saayibtittiin tee bareedduu taate saayibtittii teessan laali silaa'u fuulli silaa'uun kireeffamu xiqqishoollee taanaan gartee miisiisan gaafadhuuti akkami wanni kanaa kun eessaraa bitama gaafadhuutti dhiyaadhuuti. Si galee itti dhiyaadhuuti wanni ta'e dirqama shamara bareedduudhaa waliin wal bira teessee footoo kaatee gadhiisuudhaa miti bara. Amma shamarri takka irra guddaan isiidha. Ta fuulan qabne tuni shamarran babbareeddu waliin suuraa kaatee gadhiisti. Maashaallah harkachuudhaaf. Si galee no namni sii tana dhiiseeti taansa laayikii godha. Abuutuun eessaa tana bira teessee siin jaa. Si galee tiyyaasan telefoona isii nuu kannaadhaa jaa. Tiyyaasan telefoona isii nuu kannaadhaa. Wahiya isiin gaafatan jechuudha. Isii akkami gaafatan yoo maallaqa qabaatte qofa gaafatan. Yoo maallaqa qabaatte qofa gaafatan jechuudha. So kanaaf wanni kuni afaan amaaraatiin waan afaan amaaraa ta'e isiniif ni akka gaarii dhageeffadha. Afaan amaaraa waan ta'eef akka gaariittiin isiniifa narra laalinaa naamiti hajee isiidhaatiitu jee. Amma isa waan biraatti fudhatna maaliif nutiin kun Oromoon bar gabrummaa keessa waan jirruuf waan takka silaa waan silaa babbarachuu qabnu ati kana jettan. Rakkoo teessanuu deemtaniiti rakkaa hattan yaani beetal aafiya maa tatkallamuun lil ustaad lil sheekh barat sanuma gaafattanii bar isin dhaytanii. Sigale akkamitti rakkoo tana hiikkachuu dandeenyaa yoon ani obboleessi yoo sitti hime obboli. Ati butaantii ji'a tokkoof irraan baasin faadha dhayxee ustaazaan akkanaaf akkanaa ettee itti himatte jechuudha rakkoo. Otoo rakkoo qabdu rakkoo isaa san himte jechuudha.
isaa takkaa magaalaa argee hin beekne kana isaa biddeenni inni Itoophiyaatti nyaate afaan irraa hin goggogin kana baadiyyaa re'eetti jara as harkistee bidda maallaqa qaba jechuudha. Kan akkanaa kuni jaalala hin beeku gaafa ati maallaqa keessan maallaqa isaa san irraa fuutee shiishaadhaan aarsite bikka jirtutti si jees ableedhaan si jira. Maali maallaqa isaa san malee jaalala hin beeku inni. Jaalalaan irraa hin nyaanneeti sossobdeet irraa nyaate waan taateef tiyyaa maallaqa kiyya fidii sin jaa. Dhiirti kasii sunni jirti bara. Dhiira akkanaati jira firraa eegaa ma dhiiraas. Jira ajaa'ibaati jira ajaa'ibaa. Biddeenni inni Itoophiyaatti nyaate irraa goggooyinee sin jaa afaan irraa. Sigale kanuma uleefaa qabatee kanatti ifitti haasofaadaa jira. Kan waa'ee dura kaa'ee ifitti haasofaadaa jira. Kan akkasiisan amma kuni harii ifaa takka magaalaa seenee hin beeku akka dhiira taaniitii miti kana jala seeneetiin kana waan inni qabuuf kana irraa dhiqaa hoggee jettee khiyyaan hogga maallaqa isaa kanarraa fuute nyaatte as deebi'ee si gaafate jechuudha. Sanuu fursaallee siif hin kennu gaa. Fursaallee siif hin kennu. Kan akkasii sun haadha isaa ajjeesuurraa illee hin deebi'u. So dhiira akkanaaf irraa eega aslan. Firraa eeguu danda'uudha qabdan. Akkana jettanii ittiin bu'inaa. Inshaallah ni bareedaa miti waan fedhe haa ta'u firraa eegi. Warra ji'a haasoo tokko jira madhiirootii takka nagarre. Ifi kanatti warra wagga koomentiidhaaf kana godhu footoo isaa kana faa kanatti koomentii godhu. Footoo teessan jalatti yookaan waan isin barreessitaniif kana faa majalatti yookaan kalaqoisa isaa kana akka Baangaaliidhaati Paakistaaniidhaatti gadhiisu faadhaa jira. Yookaan kanuma akkanumatti waama madhalaa taate qofaaf si bilbilu faadhaa jira. Ka awwal kaaja amma kun amma ni beeka dheera jimmaa ta'uu oolu. Tawaggaa dhalaadhaa wajji wal haasoyite dhalaan buloog isa goote ol bee ijju kan akkasiisan faadamma goguwaadha jaabara. Kan akka keetii kana hoola asitti ni buudha jiraate bata'u naala abuuk. Dhama abbichuu ho'echaatuma oolu. Abbichuu hojaasanuu afaan Oromootiin Amaaranuu irratti faarsa. Siigalee bikka kanatti shamarran jimmaa lakkoofsa takka faara jirtanii jedhe. Dhiira teessan tanaatiitu bocola isin jalaate. Bocola keessattuu warreen abbichuu hojii sun bocoloota. Siigalee kanaaf obboleettii tiyya asii fiddee Shaanwar mataa uwwisuudhaa miti. Ifi ustaazota keenya tokko mataa uwwisuu odoon ta'in ani akkamiin jiraa jeeti. Ani qaamni kiyya kun meeqa jira mizaanni isaa meeqa jeeti laale dura cheekappiif godhi. Ati boorceen teetu akkana gararraatee deessu. Hogga teessee fincaantu boorcee teetana jiistu. Akkamitti dhiira himatta yaa akhi billaaleek. Anti maa tataasham yaa bintannaas. Qaanfadhu haa. Hay. Ati guddoo tanaasamu. Qaanfadhu haa. Siigalee. Amma warra akkasiisan madaamin hin daleessistu. Hin daleessistu madaamin. Madaamin qaqalloon takka akkanaa jetteetu hin daleessistu. Bira ariiti. Dhuga. Shamarran keenya warreen waan akkasiisan qabdanii naaree naannatti. Wama isin qabdanii isin jaa aartee dhiistee kuni ana. Wama isin warreen aaru sun ammoo warra akkasiiti. Dhiirtinis warreen aartu bocola waan taatee baarta. Warra qaaman diganne taata minaalbaat. Warra akkasiisaniitiitu aara. Maaliif namni if eeguu dandeenye qulqullina hin qabne ni aara aslan kun beekamaadha. Hin fudhatu sirra.
so la teessanii dhalaa waan taateef qiruu itti godhuudhaa miti. Anamma peejii kiyya kana suuraa shamaraatii ture jira. Dhiirti teenya tun nama bilbiltii barsanu peejiin bilbilli hin qabamu. Akkanumatti hin bilbilina. Haayi jaasanu. Zamana namni haayi jechuu dhiisetti dhiirti teenya haayi jetti sanu sagalee qalliste. Qaanyidha tun. Jaalmaaroon biyya keessaa qawwee hidhatee loluudhaati. Dhiirti teenya tawalloodha. Qoraan karaa snaayiparaa jijjiirtee jirti. Yaa bilaa aleekum barbara boo dhumnee jira barballaa isin je. Kunuuti lakkoofsa kiyyaas kanaati isin jaabar. Wish takhalni ana. Hatta loo ikuu raqma kiyyaanii 55 maaltu nu naganuti. Isii san silaa yoo isii taatee yoo isitti as baate itti dubbachuu dandeessa. Ati deeggartuu abbichuuti. Akkana jechuu beektangaa. Akka dhiira teenya tajjimmaatan ati deeggartuu abbichuuti. Ati gootittii teenya. Kana beektan isin. Barsiistuun tana Maamad ani kiiloo 160 kiiloo 160 akkas taatu gaati. Nagayumaan teessee biyya Saawudii jirtamu isa jirtisa. Saawudii nagayumaan teessee qabaanii isin qabdu maaliif jennaan xayyaarri fuudhee isin deemuu danda'u isin jiru. Qalbuma takkaan teesseetuma zanaafataa jechuudha. Qalbi takkaan isin jaa. Sii galee asirratti gama wanni dhaatittiin deebi'eegaa maaliif tiyyatan eega dhageeffattan gama isa kanattiin deebi'e. Ijoollee teenya naarii naawgaan akkana jiru ani noormaala Oromoo tana keessaa hunda isaanii waan hin jaaladhuuf hunda qeequudhaan fedha. Maaliif akka nama keenyaa kanaa sodaadhee noo kanaa miti. Oromoo tana hunda waliin galuudhaaf xabi'aa teetan babarsiisuudhaaf hunda qeequu danda'uudha qabda. An akkasi xabi'aa tiyya kun. Jimma niin qeeqa, Arsii niin qeeqa, Harargee niin qeeqa, hunda tanii niin qeeqna hin jiru. Tanii niin qeeqna hin jiru. Si galee waan sanuu waan nu fakkaataatiin hin qeeqa. Walloo waan isii fakkaataatiin hin qeeqa. Maaliif qawweedhaan deemti wooma qawwee saniitiin deeman qawweedhaan deemtan isin kana yeetiin qeeqa. Si galee akkas jechuudha. Waan namni qabu wal qeeqna nuti akkana jechuudha. Kanaaf akkana jettanii naarina. Animaas joon waa qabaadhees yoo waa fedhees nama hin dhooyfanne ifaan ifatti waa gaafata. Kanaaf gama yaada intala tanaatitti deemna. Waan isin jettu dhageeffanne jechuudha. Inumaatu shamarri Amaaraatuun dhugaara beedduu gorsiti madhalaa tana. Teenya silaa taate abadan hin gorsitu. Hin gorsitu. Akkasii gama yaadatti deemna. ባልሽ ሌላ ሴት ያቀፈበት ትክክለኛ የሚለው ምክንያት አለው። Jaarsi kee mikniyaanni inni itti shamara biroo titti marame yookaan waliin rafe kan ja'u qabaa. Kanaaf አንቺ እኮ አመሉ ነው ወንዶች እንደዚህ ናቸው አያደርገውም። ati immoo amala isaatii dhiirti amala isaaniitii waan akkanaa kana hin godhanii jetteeti fudhattaa. Asirratti gaarii dhageeffadhu gaa. ይሆናል እሱ ግን በትክክል ምክንያታዊ ሆኜ ነው ሌላ ሴት ያቀፈ Ati akkas jechuutu maltaa garummoonni ani wanni waan kana godheef mikniyaataan qabaa. Waani waan kana godheef hin qabaa jee deebisaafi dhiiraat deebisaaf gaa. Isiin ammoo lakki waan akkanaa tana tan jettu ni beektan shamarran akkami. Shamarran boosayoota, shamarran fufurdoo, shamarran tanakaa gartaniimi. Shamarran hoggaa wanni taatuuf zeetaa fi kana bira gannaqaatuma deemtu gartaniimi. Hogga nama bira dhuftuu fi kana hogga namni isiidhatti dhufees hogga keessummaan itti dhuftees ta'u hogga ganda dhayituus gartaniimi. Huccuu cicciramtu takka asiin akkanatti gannaqaat cicciraa uffattee deemtu. Takaraadhaa fi kana irrattis akkanatti harma kana asiin ol baastee ilmootaan akkanumatti itti kannitu. Akka shayxaanaatitti shamarran akkasii sanirraa haasawiti.
tajaarsa isiidhaatiif kana tajaajiluu hin beene tajaarsa hoggatti haajame dadhabiidhaan qabaa mataan na dhukkubaateetu ta dubbii afarsitu tan akkasiisanirraa dubbatti dhageeffadha. ጉት ይላል። እንዴት ናችሁ? ዊንታና ነኝ ከአዲስ ኢንሳይት። ዛሬ የምናወራው ባሎች ሌላ ሴት የሚያቅፉበትን የእውነት የልባቸውን ምክንያት ነው። እንግዲህ ምክንያት አላቸው ዋን ዱጋቲፍ ምክንያት ዋን ቀበኒፍ ሸመረ ብሎ ደቀኒ ሐመተኒ አከ ፈከኛ ኦሮሞን ኑቲ ሐመቶተን ጀኑ ኢርቲኒስ ኻቴቲ ሐመቲ ምክንያት ቀበኒ ደጋ ዱጋቲ ሙጀርቲ ደገፈዱ አከና ተናሪን ፊዴቱ ለካ ሸቀንዋር አከና የቴቱ አሱይታቲ ደገፈዱ ኡሲታ ይዲ ምንም ማድረግ አንችልም። ኤቭሪዴይ ሄልዝ የተባለ ድረገጽ ላይ የተለያዩ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ከገጠሟቸው ትክክለኛ ዋን ከና ወረ ባዙ ጅራ ረኮሌ አከናከናተና ድረገጽ የሆኑ ዌብሳይት ላይ ኤቭሪዴይ ሄልዝ ዋን ጃማቲ ጅራ ዌብሳይት ጃምቱ ጅራ ኢሳን ከናቲ ዱ ባሳ ሰንሰን ራም ዱብስቴቲ ኢስን ሂሙደት ጅርቲ ሲን የባሎች ምክንያት ይጽፋሉ። ባሎች ስማቸው አይጠቀስም እንጂ በትክክል ውስጣቸው ያለ ረኮ ዲራ ዋን ዲርቲ ታቴ ቢኸነኸነ ኒሂማ አሞ መቃዳ ቢኸነኸነ እንዱበነ መለ ኒሂማ ሶ ኸና ሸመራን ከኛ ጋር ደገፈዱ ጋር ደገፈዳ ለውና የተናገሩት ነገር እዚህ ላይ ይገኛል። ሚስቶች እንግዲህ ዛሬ ስለ ባሎቻችሁ ምክንያት መስማት ፈልጋላችሁ? አብራችሁን ቆዩ። ቤረን የኻኑም ጃርቲሌ ረኮ ሸመረን ከይሰን የኻኑ ምክንያት ሸመረን ከይሰን ዳላብሮ ዳይጤ እታመቱ ወደገፈቹ ዲፌተኒ የኻን ጀተንታተ ኑወጂ ቱራዳ የቹሲቲ ደገፈዳ አከጋሪ ደገፈዳ አንደኛው ተከፋ ባልሽ ከሌላ ሴት ጋር የተኛበት አሳማኝ የሚለው ምክንያቱ ተከፋ ጃርስኸ ምክናኒ እቲ ዳላብሮቲ ወሊ ረፌ ዋን ኸነማ አመንሲሱራ ተከቴቲ ሙደት ጅርቲ ደገፈዱ እስቲ እንደ ድሮ አይደለችም ጃርቲን ቲ አከዱሪ ሚቲ አንቺ ስምንት ያለሽ ወፍራለች ይፉርደቴ ሆናለች ራሷን አጠብቅ ኢፍኔይቱ እኔንም ረስታኛ አነሌ ራፈቴ ብቻ ነው የምታየው ጆሉ መሲ ቆፈ ተጃጅልቲ አመሉ ነው እንዳት ዋና ከናቲ የሱ ዋና ከና ኸና ሂማታ ሰራሂ አቲሞ ማል ጀታ የቴን ሲገለ ዳላዋ ወልቤቱፍ አመሉ ነው እንዳቲ አመለይሳት እንጀኢኒ አካ አመለይሳ ናን እንጀነ ቆፋ ዳጋ አመዱ ቢት ሲገለ አመለይሳቲ ሰዲረኒ ቤታሚ ኑራዲ ይዘኻ ወሊንጃኒ በረን ወሊ ገርገለኒ ሲገለ ሶ አከይሰ ማልቱ ጅራ ኢሲን አከነከና ጎጎደቱቱኒ ኦዱማ ሂምቤኔ ጃርሰ ኢሲ ኸነ ኦፍቴ ተብሮቲቲ ከኑ ዋን ጃማቲ ጀራ ተብሮቲፍ ደበርሱ ጋርተኒሚ ተብሮቲፍ ወገ ደበርሲ ቶከሚ በርተካቲቱ ጃርሰ ነጀላ ፉደቴቲ ኢንማቱ ሂንቃንፈቱ ሆጋ ከሲ ሰለኙ ደበርሰረ ኢሲ ተና ተንመ ኢቪኔ ኔተናቲቱ ቦሰቲ ተናቲቱ ጃርሰ ሲሰን ታንሰኒ ኸነ የቹዳ ሲገደ ታሱን አርከቴ ሞከም ኢፍ ኤዲ ቶቶልፈቴ ዴምቲ አማ ዳላለን ተከተከ ዳላይ ቪዲ ቶቶልፈቴ ሽቶ ተነፈረተ ጫብሲቴ ቦቦንቴ ዴምቱ ማልጀት ቱን ሸርሙጣ የቲ ቱን ሸርሙጣ ሲገለ ቱን አከነት ወኒ ከነት ወፈቴ ዴምቱፍ ቱን ሸርሙጣ የቲ በር አሞ ሂምቤቱ ኢሲ አሞ ኢሲ ነዛብ መዚ ተናቡ ይንቁዲቱ የቹዳ ማሊ ቢቪሲቲ ዜተ በረገነይቴ ተቃምኒ ዱፉ ዳቱን ተቲቲቺ እርታው ዳቡ ኹፉ ገርተኒሚ ተነከናቱንማ ተነከሲሰኒ ማልጀት ዋና ከሲሰን ጀት የቹዳ ኦበሊ ላሊ ነመላ ላሊ ሳይቲቲ ተላሊ ዩሲ ነዛባ ገባቲ ሲሰላሊ ኦላ ኢፊዳሊ ኦላን ከዮ ቦሴቴ ኦላ ብሮላል ኦላን ብራኒ ጅራቲ ሲገለ ኤረ ጉዳ ወኒ ትዲርት ተኛ አሲኻቴ አረባ ፋፉቱ ጅራ ደገ ስትኒ ማቲ አረባ ሲገለ
an torban tokkoof Aljeeriyaadhaan ture. Aljeeriyaa. Yerootiin teenyanumaatu takka takka ta Oromoo faadhaan arke warreen Araba kana fuudhuudhaa achi dhaqan faadhaatiitu jira. Araba kana fuudhuudhaa achi dhaqanii jira. Siyere kanaaf laal hoggatuun shittoo ofirra cabsitee deemte tottolfattee hogga deemte gaafadhu deemiti sitti himti. Abo qashtiyyeenni bareedda bu'aa irraan tanaati sirraa tolee jira jeen bara kanaa fi kana jettee sitti himti. Hinaaffaadhaa fi kana kanaan idaattee hogga waan akkasiisan gaafatte sitti himtu. Sitti himtu. Faarsi. Faaruu dhafeeti wanni akkasi. Irra guddaan maali shamarran teenyammaa hanga shamarran babbareedduun offline seentu shamarran xiqqisho fuulan qabne sun online irratti hin baatu. Hanga shamarran babbareedduun offline seentu. Akkasi bara. Fuula kee rabbiin sii kanne waan rabbiin sii kanne kanaan booniti deem. Nazaafuma ta'e eeggadhu. Siyale. Eeyyabadhu. ምክንያት በቂ ሆኖለታል። ኦልሬዲ ሌላ ሴት ጋር ሄዷል። አቅፏት ተኝቷል። አንቺ ደግሞ ምክንያት ሆነሻል። ስለዚህ ባልሽን ጠበቅ ለማድረግ ራስሽን ተመልከች። ሰበባ ሲቲቱ ትተሄ ዋን ፊኔኔፊ ቃማ ከነ ገዲፍቴ ዴምታ ከናፉ ሲቲቱ ሰበባ ትተሄ እንሲ ዲሴ ተብራ ጀለኹቴ ተብራ ሐመቹዳ ኹቴ ከናፉ በሌቲ ትየ ቃማ ከና ኤገዱ ሲንጀትላል ጎርሳቲ ፈይገዱ ኤቤገዱ ዋና ገርቴው እንደልቂምሲቴ ድርግም ጎቴ አሲታ ቃምኒ ኢቴቱን ጀዌዳ ዴዚን ጀነሞ ማል ታቴ ሲንጀነሞ ኦበሊ ሂጋ hay tiktok kana hoggaseen talakka tannaasi harka isii kana ol fuutee rifeensa kana hooqachuu hin dandeenye filuu hin dandeenye tun ta rifeensi irratti raastaa ta'e tun asii kanatti daansii nuu gooti barsanu dhiirti teenya takka takkaas hoolaan akkasiisan bareedduyyee sirba tokko naa sirbii jaanii barsanu isii bohoo akkasiisaniin bohoo bohoo daabboo lafa darbanii miilaan jiisan fakkaatu gartee qooshaa miilaan jiisan takkaa jiraa bar ta'u kana gurguddatee qooshaa akkasiisan eessa jiisan beetanii miilaan hindiidhaa fi paakistaaniidhaa fi kana faa keessatti warreen qooshaa hattan Itoophiyaa keessa illee ni jira gaannutu maatiitu hin beekne gaa waggaa meeqa nyaachuu turre qooshaan akkasiisan hogga jiisanii waan harkaan jiisuu hin taaneef namni kun miilumaan itti seena jechuudha mirqaane. Ina gara yoggoggaa dhagaa faadha keessaa fuuta. Rifeensa faadha keessaa fuuta. Sigale. Kanuma akkanaa kanaatiitu jiisa jechuudha. Tan akkanaa tanaatiitu ol ba'ee tiktok kana keessa kan walitti bosamu. Laal akkana jechuun akkana jechuun sosoolleen dandeessuu bara yaa bilaa aleekum. Dhugaa rabbii beeran akkasiisan harkeet a'uuz billaan jiyaabo. Yaa rabbi a'uuz billaan jiboo. Barboo hangaaniin asii Aljeeriyaa dhaqettiin shamarran teenyaas laaleettiin tabootan mataa kunoo kana deemtiiti tunoo akkamiin jeboo woomaafuu dhiirti teenya achi dhayxee fuutiin jee dhiirti teenya amma dhiistee jirti Itoophiyaa fi kana dhayxee fuudhuudhaa fi kana haftee jirti wanni itti shamarran biyya ammaan tan artiistii ta'anii wallee baasuudhaa fi kana kutaniif maali tokko keessii fuudhu hin jiru. Hundi si ma artist maarree taatee dhuma deemti jechuudha bas. Si galee dhiirti dhalaa shamarri isii wal gadhiise beeti. Dhalaa dhiira tana akka wanni dhaatitti ilkeedhaan suwaaqattu feeti mamma dhiirti jaalala beektu. Dhageeffadhu tokkoffaan ma dhageeffattaniimi kan lammataa. ሁለት
لمفا ባልሽ ሌላ ሴት ያቀፈበት ምክንያቱ ጭቅጭቋ ነው ብሎሻል። لمفا يتماس سببني إني اتشمر برو همتف نمتي تينتون هدو أفانين إيجيتي دبيدك أبدي تشكي إسي جان سنغرتاني مي maaliif madeerti takka takka amma tan shamara iyyutu wabii rabshaa qabdu taana tan veela jira tan akka xiyyaatu nama iyyan saafi kana kan andan doon natti iyyanaan dhiiseetu maafi ulaa duuda duubaan itti cufeetu ma biraa kuta san turra naa dhiyaata dhuga maaliif dhala asii iyyitu fi kana kan hin fedhu itti cufeetu ma biraa kutu qofa hanga sun soo kunis akkasii jechuudha mikinaannis akkasii jechuudha ከማንኛውም ትራንስፖርት ከየትኛውም ጀት ፈጣኑ ባልን ሌላ ሴት ጋር የሚያደርሰው ትራንስፖርት የሚስት ጭቅጭቅ ነው። keessattuu yetti tiranspoortiin yookaan kan jaarsa isiidhaa kana xayyaara daran makiinaa daran fuudhee shamara birootiif geessu fuudhee shamara birootiif geessu ciqicciqi dubbii isii tanaatiitu jaarsa isiidhaa kana isii tana jalaa fuudhee kabiraatii geessaa dhalaa birootiif geessaa jettee maantana tuni dubbii dhugaadhaati ati as taa'iitumoo odoo naa hojii jiruuti na dhiiseeta biraa jala kuteetti habiibtii أقول لك شوف جسمك شوف الوزن بتاعه شوف يا بنت الناس دي عم خلالها أتي أزيد بيت تقول تابر سيجري أتي أزيد بيت تقول نادي سي جار سبرو وجه خوتيت أستاذ كنا في كنادي ركوتنا كمتي دي أستاذني دوبا ركون أتيك عامني خي كيلو ميكا زينجي كسي أسقافة فيتا والله سلانا اني استاذتي قرتيمي او بلاتي خيلو بيك اسمانين جان خراك بابا مالف جنان غافي اكنا تنغرتيمي اكاتو ديبستونين بيغي غافي اكنا دينغتان سيغافدا اتش خيستي نسابه خيسن داويچو دوبسيتو قرار راما گيتي نياتا فرا قجيستيتي ها جي اجافي كنا nyaata dhaabisumaaniin jaan higa ati asii guddoon tun tabarsanuu irra dhaabbatan asii arsii fi harargee walitti ilaaluu taatu tanaatiitu guddoo tana barsanuu guddoo tanaatiitu asii akkanatti na dhiisee deeme ustaaz akkamiin godhaa jetti wallahi silaan ustaazate obbalii ati kiiloo meeqas jiiniin jaa hankasuma dhume kanaaf dhageeffadhu dubbiin akka isiin seen jettu kanaati ሳይካትሪስቶችም ሁሉ ተስማምተውበታል። ጨቅጫቃ ሚስት ያለው ባል ምንም ጊዜ አይፈልግም። በቃ ፍጥን ብሎ ነው ሌላ ሴት ጋር የሚሄደው። ጃርሲ dhalaa dubbiidhaan deemtuu fi dubbiitti dhedheeressutuu fi kana qabu dubbii waan hin dandeenyeef yeroodhaan isii sana achuma dhiisee tabiroo jala kutaa. Hoggaa akkasii san eenyuutiif nyaachise isiidha jechuudha. Isiidhaatiitu kubbaa fitti dhee jechuudha. Isiitu kubbaa fitti dhee gooliif hin dhaqee jechuudha. Obbolii dhageeffadhu qaama kee xiqqeessan mallee sittiin himaatii. Kama kete kesi madami tetin hani ankana fana araba baradu intala na godadu yete wa madami rafe bi kana kana unda dirgim gote lafe das likimsite talafe na si olin dadabbatutun gafa baste ta gafa qabdutun tiktok khesa kran yetti warzaru huccu mana madam gutu tim fote wan senti bakati o mata katak ko arabi akkanumaatu sirba wanni dha tokko gartanii sirba eenyu namitti maashoodhama wanni an oromoo teenya tana badoo ta'uu isaanii wanni itti beeke
birdilibsii uffatanii distii fudhatanii tiktok kana keessa wanni jaan yaa akhi nama arrabsiistanii bara dhugaa rabbii nama arrabsiistan saboo lakkaa beeran maatiitu guuteen jee keessa beeran kolkoleessanu barsanu kolkolee beera wanni ta'e hundinuu takkittiin isii nafnelaa distii tana asirratti hidhatee taan jarkaana taan cilfaa taan wanni tana hunda asirratti hidhatee nu aabichuun keenya nu maarisheen keenya nu anjummoon keenya ogayin senjatu isaanis asirratti hidhatanii wanni jaan jechuudha. Dhiirti teenya illee tukkate dhiirti teenya baan mudhii gadii shamaroo itee usiin still now. Akkasuma usiin faan keessattuu mudhii gadii shamaroo itan dhiirti keessattuu funyaan kana uurattanii qarqii tana asirratti hidhatanii deemtan dhiira wanni shamaraa sun itti jirtuun se'an numaatu an takka takka ugaan isin laalu. Amma waan tokkoon isin hima dhiira teenya warreen jaartii qabdan warreen wal fuutan maaliif akka jaartii teessanii waliin fireendummaa na gaafattan naaf hin galu. Ida dhabde akkaan si gargaaru feete. Taphachiisa haa jaartii deemiti moo. Jaartii fuuteeti wanni feesbuuk ija keessa dhuftee fireendummaa gaafattu maali. Inboxii ija keessa paartii qabsiistee deemuudhaaf immoo maali hoo. Sigare taphachiisi deemiti. Taphachiisi. Akkas godhi. Isi warreen akkanaa kun follow godha. Follow godhaan gahee jira bas. Maal taatan boo. Maaliif shamarran keenyaa oduu asii Oromoon du'u jirtuuti. Oduu asii Oromoon fannifamaa jiruuti. Sheekha jaarsa kiyya kana na godhee akkana na dhiisee na biraa deemee. Rakkoo jaarsa isii jimti. Rakkoo jaarsa isii. Kanaaf jenna obbalii jaarsa keetitti iyyuu dhiisii. Naamusa godhe afaan keetiini qaama kee bulguu kanallee xiqqeessisiin jenna. Sii gade amma tiktok keessa billaa aleekum qaanfadhaa shamarran akkasii gurguddoon akkasii sun qaanfadhaa yaa'ee. Shamarran handhuurtii sun gurguddattee akkanatti rarraatu gartee ta'uga gatteessu barsanuu handhuurarra fincaantu tun. Talabatti hin fincaanne tabartanuu handhuurarra fincaantii bar. Shamarran akkanaa tanaatiitu tiktok keessa jira billaa aleekum. Maal jettaniirre? Hin qaanfatan barsanuu. Dhugaa rabbi waraabessi Harargeedhaa sitti hin dhiyaatu. Waraabessi keenya Harargeedhaa mee laala kisiingii beeka. Shuuroo fi wanniidha nyaata dhadhaa. Namaatiitu afaan irraa fuudhee afaanitti kannaaf. Amma beeran akkanaa kanaatiitu jira bara. Kanaaf dhugaan jirtu tana shamarran keenya naariin haga tana hoggaa isin hin jennu. Deeraasi sun maxabbaqaa labbisukku. Akkamitti galtamee biyya akkamitti galta. Amma tan akkasii sun akkamitti galtiidhaa bar biyya. ስለዚህ አሁንም ባልሽን ያዝ ማድረግ ከፈለግሽ እስኪ ረጋ ሰከን በይ። ምናልባት አናዶሽ እኮ ሊሆን ይችላል ግን ጭቅጭቅ ዮ jaarsa kee kana qabachuu feete if tasgabboytuu tahii qabbanaayii suuta je'ii jaarsa kee kana garteemi ifitti dhiyeessii dubbiidhaan wanni hin jeeni dubbii hin darbatinii jarayii sin jechaa jirti. Dhageessan tar dhageessaami rakkoon teessan bartanaa bara. Laal mee ani isinii muu shamarran teenya aadaa keessanii beetanii. Takkittiin isii warri Jawaar jaalatu hin jiru. Takkittiin isii warri Hacaaluu jaalatu hin jiru. Jaarsa siisan keessa jaalatti naatiitu isinitti hima. Jaarsa isiisan way jawwee kiyyaa way jaarsa kiyya maan jenne yaa akhi billaa aleekum. Way hacee kiyyaa itti jaarsa kiyyaa jee. Tanaan nama shawwadina. Isin oduu asii Oromoon asii duu jiru waan akkasii sanaa soo bara. Filima akkanaa kana dhiisaa filima gubataa kana hin deemina. Maal taatan itti ufufa dhageeffadhu. ጭቁን ቀንሹ አለበለዚያ
አፋጥነሽ ነው እሷ እጅ ላይ የምታደርሽው። Yookaan kaasin jette yoo jaarsa kee hin qabanne yoo jaarsa kee dubbii oowwituu fi kana itti daddarbachuu fi kana irraa hin dhaabne atiin tun daddafteeti akka rokketaa agartee akka rokkete chaayinaa masanitti furguggeessiteeti intala kophaa taa'u jirtu saniif achi darbita jaarsa keetii. Isiin teesseetuma fudhatteetuma manatti ol naqachuudha. Duraan tortorfattee mateessi moo kam ol darbattee jechuudha mana keessatti. Ati kana telefoona shee Anwar naa kannaame assalaamu alaikum shee Anwar khiyya mee imootee lakkoofsa siinaa sittiin haajameeti salaamu alaikum hin eegalti bardura salaamu alaikum jechuun eegalti. Yeroo Oromoon yeroo ustaazonni asii waa'ee biyyaatii fi waa'ee gargaarsa walloodhaatii fi kana gaggaafatan wal qabamanii sheekotiin gaggaafatan isii rakkoo jaarsa isiidhaatti himti. Rakkoo jaarsa isiidhaa itti himte jechuudha. Man gaabbaza akuu tafaallaa bixawaat qursii hijaabeetee namni keenya Harargeedha. So akkanan ta'ina dhugaa jirtu tana dhageeffadhu sitti himi maatii. ሶስተኛው ሰደፋ የባልሽ ምክንያት አመለ ረኩመ ጃርሳ ረዳኝም እንዴት ብዬ ላስረዳት isiin naaf hin hubattu akkam je'eetiin hubachiisa isaatutu yaabee higa isiin naaf hin hubattu akkam je'eetiin hubachiisa sadaffaa dhaboo namallee kun hin dhumne bar eliyuma khutba yaani khutba dhageeffadhu sigale التحيات رئي مخربات لا التحيات يلان رئي مخربات وانيات أبدو جابيتنا من خير تيغري كيف أدو تايتي لك مدام تيتي تيتينو خلي أكون بنتك إلا ما أتعلم اللغة الثاني بر يا مدام خلي أكون بنتك لا والله ايوه خلي أكون بنتك بس يعني إلا ما نتعلم اللغة العربية الثانية أتي ونوان سنجت بيتر لكم قوتي لفه دا في خنا وند زيتا وند بقول أفديم تا تنا كنا تن تيك توك خيسا كنا تلان تبر سنو نوكريلي أمريكا دا وقت مدربة مواتكلين قولي تنا بومبين أمريكا دا بومبين أبيوت كاساي دا تا إني تقرأين دايزون يوتي قبو إيسي تنواتا كلين قول هيدي بيستيقا إيه ما جنة فردو كناتي جرا فردو كناتي تيك توك إيسا جرا برسان أورمور أبي والي سيتي بر ديرتي تينياز بوجولي توكو توكو مي بريدو والي كنا خانن والي سي جان إيسي إفيبو يومتاني سي هات يومتاني سي نيانياتي بيخي هوكو انتن دينيغا هوكو انتن ديسو مالف جنان هركي إيسي خون قدني سربا فكاتا سربا قدني ها سربا فكاتا أولفون انتن ديسو غاري فيسين ورد تراستاتي إيسي جنة بريانا مالكم انتم هاي تكسيسو نما في التيام تيدي بر جاءت وقتك يا خانم جاء سديب جاء جاءت وقتك نمني رادي كابر كبيسانو أكمراتا داتي تكرتني مي علو الخيران كز غوتي بر علو الخيران غندرة الدم تيدي نما فجان كم نبي خنا ولي كبدة درك كده كبني مراتا تكو تكو نكره خنا كنات درك كده الراحة دني وندي كون أكس يشول ها so waan akkasiiti jechuudha. Dhugaa jirtuun isinitti hima. Guyyaa biraa rakkoo dhiiraatitti dhufna. Rakkoo dhiira teenyaatitti dhufna. Arra garuu tashamaraa tana fatanfatana. Maaliif seetan fiiganiiti sheekha dhaqaniifi. Fiidanii waan isin sheekha dhayidhaniifi. Sheekha irraa isin hambisuudhaaf yaan. Dhugaa kiyyaa beekaa shamarran kiyya. Dhugaa. Maal jettin tal silaanamoo akkuma kee kana ta'e qaba maqaa isin dhooyinuuti
So akkasii jechuudha. Ammallee rakkoon isaa hin dhumne eegadha. ስለምንም ጉዳይ ሳወራ ኡፍ አንተ ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ያንተ ምክንያት እንደዚህ ነው ይሄን አታድርግ ይሄን አድርግ ትለኛለች እማትረዳኝ ከሆነ ጆሮ ሰታ የምትሰማኝ ቆንጅዬ ሴት ፈልጌ አቀፊያት አድራለሁ ይል yoo isin waan ani hin jehu nan dhageenye yoo isin akkanumatti dubbii kanatti heddummeessitu taate bareedduu tan qalbii qabdu tan waan an jehu nan na dhageessu san fuudheetiin hammadhee rafaa kan jehu konkuluushinii lafa kaayate jechuun dubbii xumuraatti lafa kaayate jechuudha. Asirratti egaa shamarran keenya cheekaapiif godhiin isin hin jaabar sigale cheekaapiif godhuu kan danda'uudha qabda. Akkana itti onni jeen dhageeffadhu. Aywa. So akkana jechuudha. Asumaanuu dhiirti teenya takka hogga shamarran waliin haasoftan yoo bulookii isin goote naarina hin booyinaaf haadha. Keessattuu dhiirti teenya tajimmaatuuni yoo amma dhiistan hin beeku malee yoo isin bulookii isin goote ol baataniiti iyyitan. Leesh maaliif iyyitan hoo? Hay min nakkaachuu. Garuu eegaa abbichuun dhufe kana leenjitan dhugaa rabbi. Eega abiyoo dhufe kana leenjitan leenjii fudhachaa jirtan dhugaa rabbi. Warri seenuu feetanii seenii naqaawusa. Kaawwal kaa usgoo waa jaabar. Waa'ee madheera jimaa dubbannaa ni bara. Dhugaadha waan akkasii sanni qabdan. Waan akkasii sanni qabdan. Jira dheesin jira. Jira biddeenni isin Itoophiyaa irraa nyaatan afaan irra isin tatta'u. Kanatti. Ati deekortuu abbichooti. Salaamu alaikum. Jaawar sanu. Afaan isaa zanjabiil fakkaatu kun. So waan akkasiiti jechuudha. Kanaaf dhugumaan isinitti hima. Maaliif aaruun qabdan. Kuni Feesbuukatti aaruun qabdan jara keenya. Sii galee. Anama keessattuu harargee tana deemirra yooniin jimma deemirra na wayya. Maaliif jimma tuni garaa keessaa hin qabdu. Harargeen tun amma akka Amaaraati. Harargeen akka Amaaraati waa keessa qabattee teessi summi. Sii galee. Amma yoo nama tasaa yooniin gabbu'ee qaxxitaa eesaan dhaqa jimmaan dhaqa. Jimmatu waan baafattuuf kanaas waan sin jettu fuula kee dura sin jettu. Teenya tuni kanuma jettu waa keessatti hambifachuuf haadhaa jira. Amma hangaa isaaniif sodaataa bara. Harargee gabbu'ee rafuu bara. Dhugaa hangaa isaaniif sodaata. Akkana jee wanni jiru. Arsiidhaas Mustafaa Jaarraatiis hin dhaqu. Maaliif Amaarota uummanni kun? Akkana jee Mustafaa Jaarraa amma Arsii ganda keessa dhaqee rafu. Akkana jee. Maaliif Arsiin xabiyaa Amaaraa qabdi isaan moorimmaas Jawaar Mohaammed kana fuudhee mana hidhaa kanatti ol darbee biddeena fudhatee mana hidhaa kana ilaaluu jiru bari isaan maabra. Oggoromoon asii booche waliin booyu gartaniimi. Kana jechuudha. Amma opiidiyoo isaanii ilaala biyya keessa Jawaar nu haa hidhamu haa ajjeefamu warra jiru isaanii. Amma opiidiyoon Harargeedha hin jettu. Amma feetee utaanaan hin jettu opiidiyoon Harargeedha. Tan bilisignaa keessa jirtuu hin jettu dhugaa rabbi. Akkasiiti. Dhageeffadha akka gaarii dhageeffadha. Karaa dubbiidhaaf deebinaati. Akkana jettanii wanni hin ta'ina. Addaamtu taraju. Dhageeffadhu. Hubadhuufi sin jetti jaarsa keetiif. Odoo inni si dhiisee bareedduu sirratti hin fuune hubadhuufi sin jetti obbalii. Yookaan kaan kaayaan mucaadhaa hiraanni foonii waan ja'amaatii jira. Kaayaan mucaadhaa hiraanni foonii. Ati asiyyoo isaa wajji wal lolte inni guyyaa bikka biraa bilcheeffateeti halkan foon nyaatee jechuutti naqee. Sigalee akkana. አራተኛው አፍረፋ ባልሽ ሌላ ሴት አቅፎ የተኛበት ምክንያቱ አፍረፋን
sababni jaarsi kee shamara biroo hammatee itti rafi ammallee wama dhiiraati bira bar rakkoon teessan waan akkanaa kana hordofuu hin beeytan OMN ni dhaytanii tilaaltan TV raachaa TV Farhaan Abdusalaam keessaa jiru kana TV hayyoota irratti hin finne TV Profeesarri irratti hin dhufne TV Injiinarri keessatti hin dhufne akka keelloo miidiyaa kanatti hin finne Farhaan Abdusalaam keessaa jiru akka raachaatitti yaa keessaa kana dhaytaniiti isinii istireesii qabu isinii mana arabaa kana keessaa hojiidhaaf kana fixee wanni jiru OMN jala seentan jechuudha. Yeroo akkasii san gartaniimi tasgabbaayitii bishaan finnaqiitii wanni ta'e sigale yeroo hunda umalolaa hin dhageeffatin waan jaalalaa akkaataatti nama tajaajilan akkaataatti jaarsa fi tajaajilan akkaataa itti if kunuunsan waan akkanaa kana YouTube kana keessa gabboo ati ilaala bilaa alaykum مالكم كيف تعلمون انتم تنوغانين جونارين اغا ورين اوغانين OMN كيكو እዚጋ የሚያሳክካችሁ ሰዎች አላችሁ ወሬን አስከይስ እዝን ሆቀቺሱ ጅራር ሲባረርገንቱ ረኮ ደገብደኒ ተነወወመ ይስን ቀብደኒ ይስንጃን ዛይሩ ማቲን ይስንጃ OMN ነላለቷን ዛይረቲን ይስኒማን OMN በቅላዋ ዳፍ TV ሬፍካት ከራፊን ይስንጃ በር አንገፈተን አራፈተን ኢሳ TVን ወጋ ሜቃ ኦሮሞዳ ቀብሳዬ ኦሮሞዳን ዴማ ሄደዳ እንጀን ሃዳ የሽኑ ሰሩን ቃፈተን ዳውቲዳን ጃቢ ጉረኸኛው ጌቱ ዳውቲዳን ቃኝ በርቱን አርተን አካ ኬሎ ኸነትለ ዋደወርሱ ይንበይተን ሲገለ ኡመታ አከዚህ ተቹ ለይዘ خانة خانة كمال قونا كاري ركورة قبضني كيف هذا مدفو سميتي لموضعات سلال تشالكونا ويلا أنتي بك أدلش مني كيف هذا أتعدمتو مدفو سميتون اندي أوراش اندي رقاقا كذا سميتو اندي وضعات تدركو بالش نشال بلشوال مالتنا إيه المكنيات القربة بال لسو تككلنا ሚስቱ ደግሞ ካላዳመጠችው ጭንቀቱን ብስጭቱን ካላበረደችለት አይዞ ካላለችው ቢያናድዳትም ጊዜ ባይኖር ከባል የበለጠ የለም ማለት ሌሊሳ ነጆ በይደሚ ጎዋባ ሄዲ ውጣ ገዚ ደምቤ ውጣ ገዚ ናል አቡክ ዱጋ ይርቶ ገዝልቲ ምን ፈደዳ መተረከታ አርሲ ባደርገን ቀብሶራ ብንታተ ለምን ሙካቶ ነው መጣፋኒ ንዩሲን رخراخ يسين وطو أفاني نيجو دامتي بروفيسور وني بروفايل ريفكا خايتشو دامتي سبورمان ديمي أكد إيراتي تكبساي هيد ديما ديز فريد وني دا خجو فريد وني دا بوچول هيد بدو بيرا جلت هيسي شيشا شدين بيرا ودين تيتانا متى كانت يجرا بدوتن أرر جرا لكيد إسنتي منال بدوتن أرزيدا ديرتي واللودا قوي تشابتو كلاش سنايبر جرتي ديرتي تانية تارر جرا شيشة لبيراشتي هذا مو قبصو أكاسي شو ليس ركورة قبضن لكن فدا أفاني تيساني نما من هيدا جرون يجين نما من هيدا جروسان هيدا تباسو دان دورة قبضة بركون تيسان nama mana hidhaa jiruutu waanuu goraa jettanii bara hin qabdarree mataa hin qabdanii bara biyya faranjii kana dhuftan huccuudhaa fi biyya jijjiirrattan malee sammuun tun hin jijjiiramne isin
خنا سيغلي عكاسي يجونا ቁጭ ብለሽ ካላዳመጥሽው በቂ ምክንያት አለኝ ብሎ ወደ ጓሮ ይሄዳል። አምስተኛው ባልሽ ከሌላ ሴት ጋር የተኛበት በቂ ምክንያቱ ለጌፈዳ በጊዜ ነው ያገባሁት፣ በደንብ አልተዝናናሁም፣ ወጣትነቴን ቶሎ ነው የቀጨሁት። በምን በትዳር ፈልጎ ደስ ብሎት የሰርጋችሁ ጊዜ ሲስቅ ሲጫወት እኮ ነበረ። አንቺ የምታውቂው ደስተኛ እንደሆነ ነው። እሱ ግን በውስጡ በጊዜ እንደታሰረ ያስባል። ስለዚህ አስረሻዋል ማለት ነው። ዘና አድርጊው። ድሮ ሰኒሚቲ ፈሪደቂ ሰኒሚቲ ማል ሴቴ ኢራቴኛቲቱ አካታቲ ዳላዳ ወሊን ደምቱ ሲምቤኔ ተከተካ ዳላንቴኛስ ቦጮላ ሲገለ ቦጮላ መዳላንቴኛስ ቶቶልፈቴ ደሙ ይምቤቱ خنفولدوها እንዴ ምን ነካ ሲገለ አይ ዳላንተ ሽቶ ፍረጭ አብስቴ ደምቱ ወኒዳ ጋሪዳ ተነከሲ ሰኒኒስ አቲ ባለጌዳ አቲ ሸርሙጣ እንጀይናዳን ተነከሲ ሲየቸ ቶቶልፈቴ ደምቱ ሱኒ ጋሪ ለሱን በረውን ልምምድ አትገድቢው። አንዳንድ ጊዜ ባሎች ልክ ትዳር ውስጥ ሲገቡ ከነጻነታቸው ሁሉ የራቁና እየታፈኑ የታሰሩ ይመስላቸዋል። ምናልባት ሰዓት በጊዜ መግባት አለብህ፣ ከነዚህ ሰዎች ጋር መገናኘት የለብህም፣ አሁን ባለትዳር ነህ፣ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አታድርግ ትዩ ይሆናል። ግን ነጻ አድርጊው። ባልሽ ስታገቢው ሙሉ ሰው ሆኖ ነው አይደለ? ሰርተሽ ወይም በጭቃ ጠፍጥፈሽ አላገባሽው። ነጻነቱን ከነፈግሽው በጊዜ የታሰረ ስለሚመስለው መሄዱም አይቀር ነው። ነጻ አድርጊው። ጃርሰኸ ከነ ፍሪ ጎዲ የቹን ካንመ ጃርሰኸየቲ ቤቱ akka saahibaatiitti ilaaluuf haadhaa jira siigalee obbali siigalee atis jaartii teetana firii godhi kanuma jaartii tiyyatti beetu akka saahibaatiitti ilaali siigalee tanaka biddeen Itoophiyaa irraa nyaattee biddeen Itoophiyaa jiidhaa kan biddeen hidhii teetirraa hin goggogin qaxxita as dhuftee asii daaraa nama kuttee jechuudha so dubbiin isiidhaatu dhugaadha. dubbii amaarii jiru kan itti hojjedha. Keessattuu Oromoon dubbii amaarii jiru kan itti hojjedha. Okay? Best firishaa lij. Amma kun amma harargeedha ilaalama. Amma kun harargeedha. Dhama'aan kun amma lij. Afaan amaaraa jibbitee jechuudha. Lijii baafattee bay keessa naal abuuk bay. Maaliif maqaa akkanaa kana kabaafate siimi? Bar ummanni keenya harargee kun ummata mataan hoolaatii bar. የምናምን አረርጌ ልጅ የቻ ላል ጃ ፋርሲተኒ አኩመ ኡመተ ጅማ ከነቲ ፋርሳ አከ ኡመተ ጅማ ከነቲ ፋርሲተን ፋርሳ አማራ ሲል የምናምን አረርጌ ልጅ የቻ ዋን አማራ ወገ በሩምሳፊ ከነከነ ወገ ሲኒ ረኸኘ ኒ አርተን ጀቹ ሲኒ ፋርሲን ሁን መተቀልቢን ቀብኒ ከናፊን ሲ ሚለ መሌ መታን ቀብደን ሲኒ እንጃበር ጉፉ ወንማን ኦሮሞ ተነቲ ተይዝን ስራው ምን ቃተ ሄዳቴቲ ትግራይም ናኖይቴ እዚን ዱፉ ዳቴምቲ ናኖይቴ እዚን ዱፉ ዳቴምቲ ጉዩመ tokko ሙጫ ጀዋር ማመሰን ኦኤምኤን ረፊዳ ጄቲን እዚን ደደበ በር heriirartirratti baasaadhaa jeetiin isin dadhabe dhalaan qalbiin qabdu itti hima majaartii majwaarillee taatu itti hima yaadaa fi kana kanaatitu wanni godhee jiraati itti hima manni keenya gaarsiidhaa ta'u yaartii goota keenya yaartii maarree teenya jechuudha beekti isin ittiin himtu waa dhodhoo'isuudha beekan isaan namni biraa dhaqee itti himuu danda'uudha qaba. Dubbii wal faarsuudhaan wal faarsuu bira hunnee jiran maan tana. Azaaba keessaa nama qabaachuu qabdan. Akka uummata Tigree kanatti
Tigreen azaaba keessa nama tolfatte. Ummanni duraan azaaba keessa bar faranjii azaaba keessa kutteetitu lakka ummanni azaaba keessa nama qabaati azaaba keessa ol bahan jechuudha. Faranjii dhare guutuun faranjiidha ol baafattee jirti. Wannummaan faranjii ta'e hundi Tigreedhaa waliin dhaabbatu jirti. Tigreen shaatira shamarran isaanii fuutee hundatti kan itee jirti. Hundatti tokko ka shamara Tigreedhaaf jalaan qabne hin jiru. Tokko shamarran faranjiidhaa ilmaatu warreen hunoo Tigraay kana deemifaadhaa jira. Kaasachi jaanii jirti matakka ta maqaa isaanii hundatti baasan takka. Wama Tigree kanarra haasoo itti ilmaatu maraattee ilmaatu. Sigare ani faranjii akkasitti buloonni 25 mataa kana keessaa utaalee wama Tigraay qofarraa haasoo itti isii sammalee nagarree qabu. Hin agarre hangas takka Tigreen tun khaxaraa beeka. Tigreen shaatira akka isaanii kanatti qabsaa'uudhaaf akka isaanii kana ta'uudhaaf warreen aktiivistootaaf hin jettu gaazexeessootaaf hin jettu hundi keessanuu hidhattanii daggalaggaluu Itoophiyaa san dhaqu gaara seenaa. Warri Tigraay guutuun isaanii Awurooppaa irraa biyya adda addaatti irraa galuudhaatti jiran. Ummanni kana arka faranjiin kana agarti addunyaan tana agarti isaan kana cinaa dhaabbachuudhaatti jirti. Bilisiginnaa keessa nam tokko ka beeku waan jiru waa tokko nam tokko ka waa ni beeka jettee itti wanni jettu hin jiru. Hundi isaa ka waa takka illee hin beekne. Hayi maalakum ta'u. Mustafa Jara assalamu alaikum baleeyyan teenya maalee teenya jeeti hadiisa qaruudha deemaa malee namni jiru hin jiru. يا أخي اتكلم هنك سلامتا سنسرت كرو باتك حديثة يمودا ديما ملي نمني جونجر سنو بر ودواتي دفا بر لاي بي هوغا سيو ها ودواتي دفا بر أكاز يجو إفرشا كهرر دير مودالا ساعتين تون إفرشا كهرر أما كان إيه سرا في الدم كوي تكرايتا تشونو تبدرا تشونو ويسا كميغا دكاي بطني تمو توسونو ويسن ديتنو مقابر إذا مالي من بابا نيو مقابر إذا تكو بابا دا مقابر إذا تكو بابا دا تخطى أكسي سيغري خراف بيتشاتي دي ديبنا سنين فتشي سيسا مو سنين راين دابا اتديبنا بور اتديبنا هارومو ስድስተኛው ጃፋ የባሎች ሌላ ሴት የሚያቅፉበት ምክንያት ይህ እንኳን ያናድዳል። ቱንጋይሲል አርሲቴ ቹላ ዋንሲ አርሲተን ራይ ዲሰጋ ዋንሲ አርሲተን ኒን ዲሴ ቹላ ማለፍ ጃፋን ሰበበ ኢት ዲሮኒ ሸመረን ኢት ሐመተኒ የቴ ሁኒሌ ነማ አርሳ የቴ የቹን ጋ ኢሲ ተንሂምቱ ተነሌ አርሴ ቹላ ምናልባት ራኮኑ ብረ ይረጋ ከናቲ ተነደወርሱ ወንዶቼ ከመየተን ተነደወርሱ ኑራ ጉረሳኒ ከሙ ያቦ ሀሰውት እንጀራ በር ራነ ዴምታ ሀሰውት እንጀራ ሶ ሁኒ ኡማቲ ብትል መፍጣን ማሊ ቢሆኑ ተረኮ ቀባነስ ረኮ ቀብኑስ ወልት ኢሳኒ ሳቤ ኸኒ ተኛሰ ኒቶልፈና የቹላ ኒቶልፈና yorakko kanut qabnu fi kana rayo sin khawadu batutate namu check if goru qaba dertinis
ሆኖ እንዳፉ ሀዱበቱ ምን እንደሚሉ ታውቃላችሁ? ተፈጥሯችን ነው። ወንዶች dhiirotiin maal akka ja'an beetanii jechuun uumama keenya nuti xabi'uma teenya waan san lakki ni qabna nuti uumamaaf qabna waan akkasii san ni qabatanii akkana dhiirotiin takka takka amma fakkeenya shamarran wajji hoggaa haasoftu dhugaa rabbii ana kan akkana si godhu ana yoon akkana si goone inumaatumo ani situu inaamoo abadan way wanni akkanattiin si dhaabaa bulaamti jaa habiibii dubbiin akkasii miti bar qalbii teetana daabboorra keessee yoo isii sanaa wajji rafte ati hin jirtu qalbii daabboorraan kaayin hoggaa isii wajji raftu tun garteemi achirra hin jiraatin fiidee daabboorratti nu utaalee nammaas daabboorratti nu utaalee taphachiisi taphachiisi dhiirotiin teenya odoo isii jaalalaa fi kana kanaanu wanni hin goone dhugaa rabbii akkana waan akkasii san dhiisa ሀጀቱ ራበዳ የሚያምር ገላ አይተው ዝም ብለው ካለፉ ወንድ አይደሉም ይላሉ። እነዚህም ባሎች እንኳን እኔም ጤነኝነታቸውን ተጠራጥሬያለሁ። ግን ማወቅ አለብን አይደል? እንደዚህም የሚሉ ባሎች አሉ። በቃ አድናቆት ነው የቹን ዲርቲ ቱኒ ጠቢያፍ ቀብዲ ቃም በሬዳ ከሸመራቶ ኮገ ገርቴ ኢጅመት ዲብዲ በር መዱጋዳ ማሊፍ ኢሲ ከን ቴይሴ ኢሳ ከነቲ jaartiidhaa hojifaa taa'u bartee takka lulaa deemti beetee dabbaatana maaliif dhalaan takka beekaati lulti karma hogga karaa deemtu suuta deemaa deemtu hogga bikka isaanii san hogga geesse lulaa kana laal ispiidiidhaati qalloo tanallee lulaa bara akkamitti keessa lultu ajib hogga akkasiisan maali tana aarsuudhaa deemti amma tun jaarsa qabdii miire jaarsa waan qabduuf waan lultuun qabdu isiin wanni silalu laasun hundinu irra nyaadhame dhume jira wanni silaasii loltu sun hin qabdure dhalaaleen jaarsa qabdu bar dabbaan qabanii bar lumuxiidha malaataadha ha malaataa bar akkasii bar akkasitti maal gooti lulaa bira dabartee jechuudha lulaati bira dabarti sii galee amma garuu hin beene shamarran teenyatuun tan hin heeruminis inumaatu tan heerumteerra ta hin heerumin tanaatiitu waa takka illee hin qabne eessa geessitiin bee lumuttuma tanaa bar faatee akkanaa tanaatiitu bar akkana na godhee jee mataa barsanu haatee sanu butaantii tana firratti dhoorka asii arabaa nyaata geessitu tadabbaan qabne tan takka tana faadhaan jira asii butaantii firratti dhoorkaati ani jaarsa kiyya akkana nan godhu tabiraa irratti fuudha eessa keessatti dabbaa eessa keessatti ati eessa geessitere eega biyyaa baate turtee jirta hin heerumne waa takka illee hin qabdu okke eessa rakkoon tanaa bada cheekaap if godhi gaarii if gaafadhu so kanaaf isa akkanatti isiidhaa hojii taa'u tiyyaan sun akkana lulaa bira dabarti hoggaa akkasiisan rakkina isiidhaatiif hanqina isiidhaasa waan beekuuf isii sun akkana luluun isii sun isa harkisti jechuudha ta'ee laala isiinis gaammaan tana hoggaa akkasiisan maal gooti dhalaan isiisan laaltee dafteeti isa kana laaltee jechuudha ija keessa laaltee khalaas nyaannummaan wanni inni isiidhaaf ajajee fi kun hundinuu gana ittiin goru dhukkubatti ta'a jechuudha dhukkubatti ta'a kanaaf dhiirotiin teenya warreen waan akkasiisan gootan gartanimi bareedduma teessan tana qabadhaa tattaa oyyee qaalii dhufte bagana kiyaan dhufte maqaa isin dhoyinu so qabadhaa jitattaa
shamarran akkasii ni jira shamarran tottolfataa deemtu jira tottolfattee isinii lamee waliin tattaa'u yommuu atiin kun ni gorortaa yoo si garte boonaa deemte yookaan karaa isinii raajii jiratti dhalaan dhiirti ni gororaa yoo beeti gara halaalaa si beeti bara halaalaa si garti maaliif maagneeta qabdi dhalaan si gale yoo atii akkanatti asiin cuuciraa uffatee taa'u as dalaan harma fuudhee ilmoodhatti kan isa akkanatti si hojitaa yoo garte yookaan tan akkasitti asiin deemtu san karaa jijjiirratti yommuu tottolfattanii wanni taatan hanqina waan qabduuf waan ati hin qabne san ol tottolfatteeti karaa san dabarte jechuudha maal gooti jaarsaa hin qalbii fuute hoggas si gale oduma hin feene jaarsa kee kana kannitaaf jechuudhaati walii liqeessu waan jaamaatii jira jaarsa gaasha maran teenya tanaatiitu hin beekne malee walii liqeessuuf haadhaa jira si gale teessee akka shamarran keenya gurguddooma tiiktook keessa takiloo 160 tan agartanii tan bar furdinni si harkisii kun hundinuu tafa fakkaatu tarbeensa isii kana filachuu hin dandeenye yookaan dhawachuu hin dandeenye tarbeensi irratti raas taatee tan takkanaa taphadhumee bareedduu jaan wallee kamiisii taphadha ittiin wallee tan feeta ittiin barsanu bari qabatu bar mormaatiitu afaanumaa lulata malee qaamni isii kun hin lulatu kan akkana yoo jettee rifeensi yookaan yoo mandiilli irraa bu'ee fuudhattee hidhachuu hin dandeessu namaatiitu irrattiidha saayibaatiitu irrattiidha tarbeensi irratti raas taatee tanaatiitu yookaan jaaketa wanni irraan uffatee madiree irraan yookaan shiita irraan uffatee daasiisii godha kana jechaa sanu kana jechaa roobotuma godhigaa robot tana kana tana jira yaa akhi amma shamarran akkana dhugaa rabbiin qaanfattanii bara qaama keessan gurguddaa kanaa waliin hoggaa keessa ol seentan sanuu maka daawii firaasha hunda fudhattee seentii bara sanuun qaanfattu bara qaanfadhu obboli qaanfadhu dhugaa rabbi qaanfadhu qaanyiidhaati qaanyiidha obboli suutatti sitti mooda jira suutatti kanaaf dhageeffadhu rakkoo dhiiraatis fudhaa ቆንጅዬ ሴት ቆንጆ ገላ በአጋጣሚ ካየን በቃ ኢንጆይ ማድረግና መዝናናት እንፈልጋለን። ብዙ ወንዶች እንደዛ ያስባሉ፣ ግን ከሚስቱ ዱጋዳ ኑቲ ቃማ በሬዳ አርኩዳፍ ንፌና ቃምኒ በሬዳ ነማርኪሳ ቃምኒ በሬዳ ኑዋርኪሳ ማሊፍ ቃምኒ በሬዳ ሸመራ ሆገ ከነ ሉላ ደምቴ ማግኔታ ዋንቴ ዲረተን ሆጉ ተከፉዳታ ይቹ ሲገለ በር ati kana bishaan irra dhaabbatoo bishaan irratti bishaan keessa yoo kufte ilmi dhiiraa tokko harka qabee harkaan si harkisuurra yoo intalti shamaraa takka garteemi tan qaamni si bareedaadha tan dabbaa qabdu biduntuun yoo bishaan irra dhaabbatte waan maagneeta ta'eef isii sun bishaan san keessaa si harkistee ol si baasti bara si gale hangas takka paawara qaban jechuudha ka dhiiraa kun gaa si harkisee ififis jiidhee wanni taabete isiin oduu hin jiine waa takka malee bishaan marra dhaabbattee ol si harkisti kana jechuudha so tottolfadhaadha isiniin jenna shamarran akkasii sooyyoo jiraatan tottolfadhaadha walitti aaruu hin qabdan ቻቸው መጣላት ወይም አቅም ስላጡ ይሆናል ያንን የማያደርጉት። በአብዛኛው ታዋቂ ሰዎችን እስኪዋቸው ምናልባት ያው ኢኮኖሚ ዳፊ ከነከነ ገርተኒ ወንድ ከዚህ ይቲ ተዋናዮች በአለም ላይ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም ያሉ ሰዎች ለመዝናናት ሲያስቡ ትዳር ልጆች ሁሉ እያሏቸው ግን በብዙ ሴቶች መከበብ ያስደስታቸዋል። ስለዚህ ሁሉም ወንድ ውስጥ አለ ይሄ ሐሳብ ወንድ ተከተከ
dhugaadha wanni ikonomii haala jiruu fi jireenya keessa namni jiru kan wanni hundinuu wal qixxaateef jira kan wanni hundinuu waliin qixxaatiniif jira amma tan wanni hundinuu wal qixxaateef sun akka hundatti uffattee tottolfattee maal taateeti shamarran tana ifitti marsii footoo ka'uu waan takka godhuu akshin agartee tan miskiinaa tana qalbii cabsuu waan akkasiisan faadha jaalatti dhiirti teenya tunis tan akkasiisanitti ija dhiiba jechuudha ta waa takkallee hin qabne sun waan waa takkallee godhuu hin dandeenyeef firraa akkuma rabbiin isii ittiin majiraachisatti majiraatte jechuudha soo kanaaf dhiirti teenya isinis astayaatii godhuu danda'uudha qabdan asirratti waan takka rakkoo takka laaluu danda'uudha qabdan jechuudha soo itti deebina ስለዚህ ከተመቻቸው ሁሉም እየበተኑ በብዙ ሴት መከበብ ይፈልጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ሴት መሆን አትችይም፣ አንድ ነሽ አንቺ። ግን ብዙ ሴት እንዳያይ ማድረግ ትችያለሽ። ተፈጥሯችን ነው ከሚሉ የሞኝ ምክንያት akka inni dhalaa hedduu dhalaalee biroo hin laalle godhuu hin dandeessaa jaarsa keetii jaarsa kee akka inni tabiraa hin laalle godhuu hin dandeessaa obboleetiitii jaasin jetti jechuun tuni tafaxuraachoo no dhiirti tun uumamaa isaaniiti waan isaaniiti jettee madalaaleen takka waan takka waan isin jejjettuu jira akka hin taane akkas yoo kajettee kadhiistu taate oduma hin beene saayibtitti teetiif dabarsitaadha jaarsa kee amma madalaan takka akkasii nyaadhabaa jirti bar dalaan takka akkasii dabarsaa jirti rakkoo jaarsa isiiti rakkoo isiifaa isiidhatti himti akkana wallollee teetti himti ahaa sun dhageessee miire rakkoo isiidha waan beektuuf saayibtitti isii waan beektu waan taateef tottolfattee zanaafataa itti dhufti manuma isii kana bara ganaan ilaalee jechuudha walirratti ilaalee jechuudha amma tuni ta'e inni fuudhee mana keessaa qabu tun boosee taatee jirti qooshaa firra ganneetii zeetaa fi kana huccuun isiitii kun hundinuu wanni ta'ee jira sigareemi tunoo shittuu firra cabsitee deemti maal asuma ijaan tuqate jechuudha kute wal fudhatanii kutan ganaa saayibtittiin isii sun qarqara saniin babaatu waan akkanaati jira saayibaas taatu tasii yaaddu malee taati jaarsa kee kana mobaayila kee keessaa baastee mobaayila isiin nayxuuf mobaayila isiin nayxuuf kana firraa eegii isin jenna obbali fiideetuma rakkootii kaynii kanne sheekha akkana waan akkana teettee iyyuudhaa miti rakkoota hiikkadhu dura rakkoota hiikkadhu dura ኦኬ ማውጣት የምትችይ ይመስለኛል። ሞክሪ። ሰባተኛው የባሎች ምክንያት ደክሞኛል ትለኛል። ቶርበፋን ሰበበ ዲሮታቲ ደክሞኛል ትለኛለች ኒ ደደበናን ጀቲ ናምኒ ጀቲ ናላንተኛቱ ንጀቲ በር ንጀቲ በር ማታና ዶኩባ አሲና ዶኩባ ሚላና ዶኩባ የቴተማ ኢተንቲ በር sigari kanaaf akka dhala amaaraa kana tahaadha isinin jenna akka dhala amaaraa kana taha waa hunda harkisuu danda'uudha qabdan akka maagineetaatitti sigari akka oromoon cabtu kan taasiste shamarran teenya tana akka oromoon cabtu akka dhiirti oromoo ni dhanne kan taasiste shamarra teenya tana bara sigari ከነጁ አገፈት ለች ላቅፋት ስፈልግ ወይ ወሲብ ለማድረግ አስቤ እኔ ተነሳስቼ የሆነ ነገር ሳደርግ ወይ ስስማት ወይ ልብሷን ስነካ ምናምን ዛሬ ደክሞኛል ባክተወይ የሮ እኒ ፈዲዳፊ ከናካናፊ ሲጋበቴ ዮሃ እስመት ዲያቴ ወዱንገቹዳፍ ሀተን አከተሳ የውጩ ሲብረ ደብረ ኡፍ ደደቤት እንጀራ አቦቶኝ ዛሬ ደክሞኛል አቦቶኝ ዛሬ ያቅለሸልሸኛል አቦቶኝ ዛሬ እንደዚህ ያደርገኛል ጀቴቲ ሰው በእንጅር ኡምቲ ወጋ ከዚህ ሰማል ጎዳሬ ማርሾን ይቀይራል ማለት ነው አከሲ ተገፈዱ ትለኛለች እንግዲህ ድካምን ምን ማድረግ እንችላለን አይደል
ወይ ያግዝሽ። ባሎች በማገዝ ሚስታችሁን እንዳይደክማት ማድረግ ትችላላችሁ። ከደከማት ግን ምን ማድረግ ይቻላል? ሁልጊዜ በጓሮ በር መሸምጠጥ አይቅርባችሁ። እንግዲህ የባሎች ምክንያት ነው። ሴቶች ስራ ቀንሱ፣ ኃላፊነት ቀንሱና ከባሎቻችሁ ጋር ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ ሞክሩ። ሁልጊዜ ደክሞኛል አያዋጣም። የማይደክማት ትቀበለዋለች። ለጊዜ ሆጉ አን ደደቤቹን ኩን ሲምባሱ ተኒ ደደብኔቲቱ ስራ ፉዳ ሲንጀትጋ ዱጋደ ስቲም ተማዱ ዛይራ ስቲማ አካ ኦሮሞ ወነቲ ኖቲ ኦሮሞዳ ኖቲ አካና ኖቲ ከና ዋሜ ጋር ነው የገጠ የቲያሲ ስቲን ቀራቱ አማሻ መረንተኛው ገዋና ከና ከነት ኻሰን ለኪ ኖቲ ኦሮሞ ነከናቲ ኖቲ ኦሮሞ ናዳቢ ሰፉዳ ቀምና ማለባ ከቲ ሰፉ ቀምታ ሰፉ ወቹን ነማ ገብሩማ ዳና ከነታው ጅሩባ ቱን ሰፉዳ ሚቲ ተዲ ኛተራ ቶኮ ኛተራ ተዲ ኛተራ ቶኮ ና ስቲማ ኦብሊ ሲገሬ አቲኻ ገብሩማን መታሲ ሆርቴ ጅርቱ ገብሩማ ራስታ ስረባስተ ጅርቱ ገብሩማ ሲጅርቱ ይራንፈቴ አዚ ለኪኑቲ ወከነንጎኑቲ ሰፉዳት ማልቱ ሰፉ ገብሩማ ዳን አከነቲ ኡሰኒ ታኡዳቲቱ ሰፉዳ ቢሊሱማ ኑዱፍቴ ሰንፉኔ አማረት ከኑ ሰንፋዳቲቱ ሰፉ ተደንገዳ ሰንጋርተኒ አሲ ሃዮተን ከኛ መነይዳቲቱ ኦል ደርቢኔ ቢዴነ ፉዳኔ መነይዳ ሰኒ ላሉዳቲቱ ሰፉ ኸይኒ ደኔ ኸወልሌ ንደቺስኔ አሲ ታአኒቱማ ቲቪ ላሉዳቲቱ ሰፉ خولو في ولا جهدته دين إسي خلاصة يرتو نوتي تيني لالو خنادي تو صفو أمة صفو داو غرغر باسين بين دلان تيني وغا جارسي وانا كسي سنغافته تلقوتو غا ريرفنا وغا جين حبيبي اكيتي تبرار رتبول ينال أبوها عري قتلي ما لبايزي عري ديمي هاي أما كنا تو قد بار ما دال ما بوتا بار ها أكنه تو كرتيمي دال ما بوتا بار فوري ده ميرت هاي ها تنا كنا دارا كوتشيس دي فما أني تبدا أني كوسا وان سينجو هن فراتنا ودي ديرا حساب خيساني سنتو بيخ أكاتا تي سيمبول فاتاني سنتو بيخ قوشا يوتانا قوشا تانكا قوشا قباتيس قوشي تيتي أكا ولين بولتو سيدي تو بيخ أنسرانتو ولين جيسا ولين وان ونتا سيدي تو ولين جراتا سرانتو قوان أكوان إن سنجي خنن دقيفتين حساب خيتين أكا دور ولين ديم تو ساني تو ولين ديم ሌላ የሚያቅፍበት የባልሽ ምክንያት ስሜት እኮ ነው። እንዴት ብዬ ነው ስሜቴን መከል ሰደተፋ ሰውብኒ እኒቲ ደላብሮ ሐመቱ ፌዲዳ አመል አከስሜ ይቹዳ ደቂፈዶ ብሊ ደቂፈዶ ከገር ደቂፈዶ የሚችለው ይላል ኮስተር ብሎ ስሜቱን እንዴት መከልከል አይችልም። በስሜታችን ምንነዳማ ከሆነ ሁሉም ቦታ እኮ ስሜት ቀስቃሽ ነገር አለ አይደል? በስልኩ እኮ የቹናማ መዲሮቲን ተኘቶኒ እረጉዳን ሲዳ ከዳላተን ተተበቺስኔ ከዳላተና ጃለላፊ ከነከን አንቀብሲስኔ ቀጥታ አችረት ኡታል አችረት ኡታሉ ፋጋርተኒሚ ዋና ከዚ ሰንዲስ ያቢቢ ጅራ እንተህን ቀጥታ ዳላተነቲን ብልብሊነማ ስምቤቱ ለካይቲ ሲኒቲ ምናልባት ነማ ወዲናሱ ቱፋዳቲቱ ጅራ يخوان بروفها غوتي فتحها قالوا ويتقول أبر جيران كون جيران ديهم كون سنو ها أسمع فودي ترى أبر قلت تاني ركوني سيني بيتاني صور ما بروفايل دلا تكو غران فيسبوك راتي خلاص ديرا دلا دانجون ما دوغا
numa bilbila bar ምናልባት yoo keessa illee hin qabaanne naatiitu itti sii guutaati ፕሊስ ና bilbili yaa bar itti sii guuta sii gale amma yoo isiin sun amma sitti dhuftee yoo si dubbiste waa'ee Jawaarfaadha itti kaasta qabsoodha waa'ee qabsoodha itti kaasta amma siif jaalala bar Jawaar keenya akkanatti hidhamee akkanatti qilintoo seenee badawa siimii ka Jawaar hidhee biddeena fudhatee mana hidhaatitti ilaalaa jiru siimii akkasii bara waa'ee Jawaar dhalaan itti haasa'uun feetu naasitti himaati alharaka maaf yaa baraka waan jaamaatii jira si gale yeroo waa'ee Jawaar yeroo isaan si wajji haasa'uunii jira dhalmaan feeteehu tanumaan feeteehu si gale dhiiratee nyatanaatiitu ummata dhamaadha maaliif hoggee isaan asii suuraa Jawaarii fi kana profaayila godhatanii deeman hoggee isaan asii Jawaarii fi kana faarsaa deeman kanuma dhugaadhaan lubbuudhaan faarsitu isa no hin gowwomin tanaka qalbii shamaraa tana akka kitaabaa dubbisuu danda'uudha qabdan afaan isii kana akka gaarii baruu danda'uudha qabdan sigale akkamatti hin fiigin kan akkanamaaf masalan odoo namni hammaama keessa ni jiraa fi hin jirre odoo hin beekne akkamatti giga hojii kana namarra banufaadhaa jiraa namni keenya tokko kan dhiiraa kun laal dhadhe fedhu namni haa jiraatu fedhu hin jiraatin hatta shayxaana faadhaatii tokko goggaa dhaabbatee fincaanaa bara shayxaana wasanuu rifachiisin shayxaana goggaa waan rifachiisaniif kabalaan isin dhawa achi keessatti isin hambisa jechuudha itti dhodhoita hoggoggaa sagaraan tun bara hoggoggaa sagaraan tun bara calteettu faadhaa jira tan hin banamne faadhaa jira shayxaana keessan cufataa bara hanga hajaa san fixatu hin banu hay inumaatu boo saboo duraan wanni godheetiin dideetisa ulaan maal taatee diddii jaa namni keenya tokko si qofaatiitu itti raahaa godha bikittoo waliin qabdan lakkaa'eeti kanaaf jennama hogga sagaraa seentan miila keessan ka mirgaa kana naqina miila bitaadhaa hokkolaa kana gartanii jalla kana naqa miilli bitaa yoo dhawame isumaatii miti garuu miila mirgaa fuutee sagaraa keessa waliin naqin dura hogga sagaraa keessaa baastus miila mirgaa baafadhu dura irra guddaa namni keenya kadhiiraa miilli mirgaa isaanii kun akkuma jijjira kana jechuudha akkasii safinnee jira aboo namitti inni haasoyitiiti hangaa fi guyyaa biraatti itti deebina sii gale kanaaf ijoollee teenya amaarota kan hin tuffatina waan adda addaa irraa babbaradhaa amaarimma waan hunda fixaniiti waan akkanaa kan hunda fixaniiti nu ajjeesuudhaatti jiran keenya kuni odoo asii qabsoodhaa fi Jawaarfaan hayyoottan odoo maneedhaa jijjiraniiti odoo asii Oromoon asii du'u jirruuti shamarran keenya jaarsa kiyya akkana na godhe dhiirtinis jaartiin akkana na jettee jeetii asii achitti qara waan hin jedhe qara kuni rakkoodha jechuudha rakkoon teenya tana jechuudha yeroo silaa namni waan fardiitti irraa haasa'u isin kitaaba beetal aafiyaatti irraa haasa'utan jechuudha kana ta'uu hin qabu gurra kan qabu taa'aati eenyu I don't hear nothing yaasa egaa turree jira nuti kan irraa haasa'uu jirruuti
turee jira nuti raasoo jira akkasii dubbiin namitti tanaatu hin dhumtu haasoo mimmi'aawaadhaan deemti ittiin isinii deebi maaliif jennaan hin dhumtu guyyaa biraatiin isinii deebi garuu peejii tiyyarra gadhiiseetiin jira laalaatiin madageeffadha. Okay. Okay. Akkas nageetti nu jiraadha fayyaa nu taha. Okay, yeroo gaarii qabaadha. Maal jette zeed zeed maal jette huccuu tanaatiitu si uffatee moo siitiitu huccuu uffatee namaaf hin galootis tiyya nyaata nyaadhuuti xiqqisoo qaama baasii gaa'ante sauna tokko yaasfalligaa dhugaa rabbi amma shamarran takka amma zeed ta'etu nama isiitiitu huccuu uffatee huccuutiitu isii uffatee naaf hin galu huccuu naati uffanne nan uffanne sin jechaa jirti bar liba shinjii libs waanum qaama nyaadhu waanum gaa hin qaanfattanii bar ani fiiduudha atleetiidha minaamu waan jaamataan bitattanii hin beekamu አይታወቅም ሲፈን አሰንሰን ፋላልተኒቲ ለክ ያኒ ፊዱራ አትሌቲዳ ወደ ሄኛቱ ፊጋ እተን እንካበተን ካናፊን ዝን እንጃበራ አከሲ ነገቲን ውጅራዳ ሁጩት ነው ፈቴ haye haa ta'u yeroo gaarii qabaadha fayyaa nuu tahaa attinaaddadu